Male, male ka tiang, male ka runwang, male ka changder, gwene dial de tikonten, either me tika western world, ke tika Africa, kiana gwa the teeth no me according to time dan min gwiji video me. Shay ner gwene kun dial, video me shana goro, bi pale shi bi share, kane kon dial din shi bi gwish. Anche bin ke roñ mi woki nyia mar, tila nye nuere, ti jojo cha dabla nuere, ka los ka chia mane ken, ke los ka community, jang tila jiran malaran chia more, ni ke o chai dabra nuere, titike culture, go reja o bi video me bi gish, eta bara o metike 31 kene, Chiloide si jiga long de beni mendandu no chotike tingwan ti chalalat. La mele roda ka social media, si mogwa di gushi fan mi di dal ke di guji jari agraman chi dolat, but yerane community ke liu la community entire community la community nuara. Yeah. Men kola la nyerte la ladies biya pala kayo. Ala wish chawo wish la jaro mwachung. Michi ngwen michi nyuan ke chungwet. Cha miji yak shelat de wish de affect. Jan kola wish la rom mwachung. Ye chan buroi ke guar krudien amena ken ngwane hune. Ko cha jojo ni tilat kitijia. Ke bo size di wish ke nyer ke di wish bo. Ke hune badjia loide ke nyer. Tala nye martina ngaj rolet kan tijia ke chang kan meladita makana na pal patike time me pal ke ja dundo luwe ge nyimar jindu wiro di yar chi yero rodo karo maybe tell me bi shop dundo bi shemore tala shemore chicken bi shen kata loas kamen chilat ko community ala kon nyer ngaji je o to kon ka challenges to one to dong di jilet ko di mijia di lat for the benefit ko di do di jekten yeah but kat zamane shi choptene ke ta chana choptene te ke men kro da circulate ka social media mijia galong emelu no chi nuore chi kan non kwet entire nuor e chi ma wona ne ajara ma shi duolat ko de kono gujo ne rameshi duolat pan ijen karwade de wale de ramu dong lele pel ala woka me beken ku karudien expose ka woka ka mongwan ke ka ne to ngat ka community ke te gwe ke ona ne lo community no wan ne me roja me woga nyamar dial ai da jira ma sa kwen ke jira ma kan kwen ko joje o ler nyer tin kan kwen let kan ti shika ni te kama na man boten cha kwen let kan ti shika ni te mende ko la ji nyam biya gujene ke jin shika ta de biya guje me chi te glass ko dong mi cha mi jiang mi cha le de duor de jekten ke de benefit ke me lada ya ala point do chuko da cha gala a dual me again the only place you live in chibi min taka point mo dong maybe point no me bi lo ka jay bo ko point do which mean they take care ke de real ka kishi de gurte mi jeng ma de tokten raja me weka ne dial wunutin to ka western wall ten pel ke nyeri iko kwiko ne ishui ke gwa mena biran yoda ka bi jogo le mi jiak le di gushi mogwa ka yere ni tek nyamo ni ke wotale duor dong bi jilet kamen chitie but ala roja me wega ni dial tina ten gujane ne misha duolat ide mogwa de jikten mi jia mi bi shkagdu bi wiyar ka bi family du bi wiyar
alo ide si jia kata danine men chi ngwane chi kriye guidien kui keje chi ko ruloy kam ni kien ala wona ne kuka conflict kuka na create kuka ti jia ti nyen push ti chi rame mengai ngwak chi ka delat ya ala wedan tere kurmi di ala jin karwadu sharo jin ti ke lot re gwadan chai daptin ya kami yero rodu my friend shi yeri shi more ko irun ba oke amene gad ko baka joke ine me jene shala de mor na me jene shala de gur te diala to ke evidence to nyu jedu ke nyu goidu me mo gwachila do no yeah an bro directly chan bro jala odong chabling me lada ngai kon me dan shi to ka social media ngai kon video ni to kon to create enyer bidol ko fos nyok ko kwaje expose tek mi ci kon tok ala tek nyame cha jogo ne jang ne video du eti bang den bi jaka yo nyamo tere chu jumi di gore yo to be sincere gore yo long kata lo gwa mi jiga yo tin jen che chu go yo ne mi chana mo la de ta ko de yo de ga men che thure de mo che jak ci dul me ja blog charan che wo expose ke che wo fos me che wo fos ne cha thure wo je ga che ma ne nyame ci nyame me che ngaji ci thure ne me chorar che suicide che commit like che road ne ya mi chi wo je kan tete ka ti jia ga long but it is chikitere to ka chiang nur mi ka kon ne ti ngai gwa da ne bo kontin ngai kon ne nur shira mi la mi jia mi dung po che jama la la de but it is jojo bendan rek chirek che bin chiang ne re dan che ma wo chiang kon re rek biduolat che sha benen ka banen anyok ala po ne to use quantity chika friend ni ka kon change charwaj la mi guru video ni tilen kalet ka TikTok charwaj ko ne charwaj ka kui friend ala friend to content de yen jal kel te ka friend mi de bain pin ko gwa da dan mi chite ka riek ke men chite ka problem mi dit ala friend ku tin ti yen kel chala nu wo jiake lakin ti yo kila tetin tanki dualel de ju expose ke duom dong de ju pol ke je ko gori je wona ne bitipin ke baji ngaji jira mi jia melar kon o weidan ci kon kam ni genial nyemar kene gar mar da kon weidan chang ci kon da ka me ke ci kon da ka wo chuat kon telet kon ke ku kan ta bete weidan run ku kan define ngoko kon la wio ala ne to ngwan lat ka roi ko 24/7 sikana pal maninien lat ko roi ko ne chiang ko de chetagri de rodun lat ko no community agwam dong de mo gwade latin ke ajen gwade dan di shen di unong tin bad wo kon kame wes kon time dien ci kon energy men kam kana kon ci kon guchie lat wo kon niam kamilet kon tije ala social media teme ci gwami save tin tuok tine teme kete be depression ba bi nong bi anxiety bi create na mo be mental health be promote redan bi ne tung wan bi ka yong chit ka men chik yong no wan ko mi chu guji na chiene china yong batal ne dep yan kana ke diran gush bi de gomo ne lakin wide chamal diran gush roja karwade ka kan situation ti chikan ti dukos yala dor ka to weidan ala specific Nuer nation ke Nuer community ci culture da sabat ko kon gati ti ane ti leti ti jege ti ci kon ku jone ne culture dan lu nu ngure te ka dan ala ci kon lot kamen be media ka je kebi internet ka je ka kon ci kon ku one ne yongu
Tana moy kono ro bor ti dit ti cha de mun long kalak pin ko en bor ci lat ka social media be do nuthin a permanent problem me bititin tel rame bi long kono ne be ibe lak jor advisor don we kan ideal tel alat ka dor ka kwishuja my friend chu would miteka western world ke en win mitetno hey that take a youtube video ne chu jak foindu iko biji moy ke dor kod ngaje ne ideal kel kan ran take a time de di shuje wala kairun bugwa bade live di moy ke shortcut live tele shortcut imi shana ta ka sha decide wo beryang ta ene mi she principle nyang ta ka chika follow bi duor bi ko le jek ai da di let ko koruni ala long term goals di duor di ko le wujek ko koruni dan bi let's say o mi shi wo ibu ko turbil chi di chu ko ta da goals mi di ko work out ko na after 5 years baro de long ko na ba turbil me ba ko ngu pol ko dano ka social media me mane nuore dial yen wuni joje wo yen ka yen itidit ni wuni tala ko de ta ka social media ka ne ti don tik tik ka gad let me say take tini ka gad but jini iku entertain na ku ji jena ne yer ni community ku je yer ni community we dan bana je loga de ni ku nal che we dan che bilong ko ba beling bite de long be sha ko kon ti let kon ka ti ken bot ko de long ka jet loy ko ka ke ko kon chik ala time to kon tine shi time de kon ngolet kon ogwe ke je a time de kon man ro ke unity ka we dan de ti ka mal ki de ti nyal ke je ki de be nyal ko we dan ti tiang ne ke ti ka te a win mi tel mal win mi te dwel wal ke tele dwel gora a win mi chi te te kon win ne ti kon a kon ko kon live enjoy ke chang joy ke no kon ru no ba no we dan tele me de kon lat ko we de kon wa but how are we doing? How are we going to bring the change? Alo ila jiya ko gwa da na chen war nen le de mi jiya me de na affect ki me de take the day yar. Chi mo gwa en me let kona. Jin ya machine yin kala da ngo de kan join yin ku. My friend, wer ka phone wer wo ka kan dial kam ni take do Jesus. Ti gwa ben ko ba ne dial ba ka expose. En ramel la dunda ka pin ba expose. Na chika friend na 100% rama de ngada longo kut. Jang ni jen wun mi goro na bi kuen mi si jogi jang ne photo du ngore ba wude mo cheji no totally ngare jen keji your private jen kola sala private fado e du nukoro adu si goro ba nen ramdon rega dien ci kona linga longo abi balo na ne len kone ken jirek ka ngajrek ko joje ta ngwani let kon ka itna reg uwe wi sheng re du my friend sheng ni reg bo chi bi da ka jan reg ko chiriet ko na jogo na ne mi goro bi tege long ala tok du tede kalet ko tetke ko ka kentin bi ja ka binin ko bi ka limit o bi jay wi mon kan wo ene ne ibu maliw sometime la teke tede du I'm not happy ko mi joje o teke na ti shiro di real ka ti one a chang a very hard ko ne diran wuje me diran long ko ne dong de men long ka len de long ka we teke 90% of people who are bring it down so kujela charge dio ne de 10% they can we long ka kamnial ka 90% they can against men latke a 10%. Yenti ena gujona na en kon nuere kon society nuere pointan
Chi wi mon ka liu charo de je ka kon nyenye ka kon. Mi chu go je South Sudan ta na ka gan ma no kon ni siang. Wo ka Libya chicken chup na ka du gwa mana. Ene winy mitike tin chiang ka je ta ram kam ke kwar. Ngu chi kon man ro kel du kon way out de kon gur. Ko kut kel. Wo kon kamile nu kon ti je. Today could point there or the bar con a chang pal conisiang, she pala condo, we miss you nini bab, miss you could jeer the man, you loy the chu jeer along you jona to a jacon and a wood your ma, she jeer the chachum niamda, but ko nogaka will look, who can look do, who can look the willing, can the albuka beniam like a pal. A better amadong, they do a cham, kaliki and amene, tin the alton take a care. Mechi jona ka bela roja mona kandial chuko wupin chuko kunyal pal ko ngai kene rama cha jage ka cha no ka rej ka rej ko arej chi uro jone che kulo bin ngograr kanin ba kunal chana jago wuje mena che duer ka cha kanen beke duno lat ko kono chana rudan rit chana baniam ko lokone let kono ti jia long ti jag loy ko kono ne bi jia ka te bor ko la riem de mesulony ku kono le jakono ne bebeje nyok en wo shiro du jage shimbi du jage na la jine ka jin jen bi ja ko briang na jen ji ja bi ja ko budu mo mtraro bi jinok bi jino rar kude ka kos chiang ta ko le sha gi sha gi la shan e mi shira mu dong jugu jo ne idi ene mi she demand ka ji ide no ko gori yo ala yo te kan ka shaytani tinyam lakin ta yuzi ka kaje kan bi define yon ne tite e ka shaytani ka ji ko ne to man ka no yo ne chikru din rit kan ngai ko ala chawla ni tijja yen tel babylon mungut babylon chugula sa Sudan ko tin latke rai social media ko chik kikan kon lo jakan no kon ko ban liu ka kwedan na mo cha gwa lo de ji lon ka tinana ka social media ka utanan ka mu ku kon force ne ka dol ko ne ka gui ko ne riag ra mo ne ku ko ne riag dan kwa ko lo gui di jurte kon ki dor to kon o i kwa ka gui chi ko ku yon ku ke ne riag dien wo ka expose no rodien yer kan nyemani yer kan gan mani kan nyemani ken bu chi kan cher jakan point ken bang re jom bana rudan logidi yen kan yen ngwan ka chang dur ne ne tokom tanda na ka Uganda tanda na ka Kenya tanda na ka Libya china chup tanda na ka UK wi to yen bana dongtin chikon betiga wida ni kan jiteran dol kan kon 24/7 yen ba ye logide ni mara gwine mana please shara wona ne mi jin yen wara mngi jene ne wuje me rom kaje shaka je ko mut nu wal katal me de atal mut shar gwada bitin ni mar ke damar rara mo shi dur ci wo mi ci chubrari chup kut kot ci konti dia la joking ci kon gwa bu kontin ci kon ngai gwa wo kontin bo ci kon tangai pen kon ne to kon react to kon re karabni toy kon let kontin but gwa the dan bitin loyde si jia long please mi jira mi shloy de dong lan dur ngaje chikene ideal bi mo video me ke chikene ideal bi gwito ko tanat ko promote ni mendan mi jeng mi chitwo ala gore jen jira man nyang be post nyemar akon dan chipol nyal no wal ramla lot ka ramla roda gang tijek nyal roda expose ala nyal ajan law kula chol ke nyal no ko nyal ke je shemani oram me udit te mo ba cham ke je
nok dan ke yu kan wo bane George o ko kon nyer go che kon nan kon ne bane ko utop mana point kon ngaje chitene ni dia chikerom mishi ti dul gora ke tele mo kujilwa nguchi nyuro ne ba ngaje ngaga me nogo lat lekin tele ni duor de community char ko kuidu de je moy ke duor mele de roje me daga je kan ideal miujin lwa kijin gaja kijin bentio arama woto duelien arama anay to roi ke nyeken achang to ka community kel ngada je wo ticket tin ke tiche kan to bat kan pel ban miti yelan dien please chan rodan luok tawo basol kal misi jiak la basol dia la kan jiak chang jiang ni jaram ki chang jan nyam kel chim me jiak mo lado de ba myer dial ko de wonyete te ka afrika chiki jiak la lat kan me la lat kan me na yen wuna te tarar please cho anye mor kunel jogana ne ila de video ni tiyen banga biya ke jakane cho kale jogana dong be lat ke ji ko gore yo ko dong shuje irun be wo expose bitalo aidu bakula ngo arama cha video de kula expose kuji kon na chala loide wo onane dunu mi chi gwi mi jiang mi chi chubra inat la jia moja ke cher ka char mo bo depression be jien bo ka anxiety mi chi jien ka anxiety jen de ji mo ke cher ko de suicide de commit de roduna bat ka kwi ko ne bana na mo gang akon nyama no kon chiti ke video no kon mo kon ke chana ka kwen ani mo goro bu ngaja ka chewdu bi ngaj kam du poni te chika friend na chang chi chiro du turu ke turu no kuti je ka reje mona de to kon ne de phone ke jak cause sometime de phone de hang kami chang da ro twan ka ro ade kami charo do twan dong da ngwana wu jak to tola to ke but jira malan mission mo please video ni ta ku benita ne ku ka ben kana ita ngai ke ne ke ti gwe ke ja shran mi jiak shran de lat don't te tani ne ken yin ke ne gwe ke don't te tani ta beni na mo ongo be create ka society a picture idea na we nyodo kon win na kon ja kon ngene se kan kon ne chi kon le ya le ja kan wich kudundwara generally ladane ya generally telet kon ke chicken go kati jega long tete kon dal ka ke agwan teran ada kon gu yo kon chi kon sel fusion mitaniam kon me tele mungud me can destroy ala cha wish I destroy already so kuje ma loy desi jega long ke ta dan en gweja society we ke je ke nuer community tele rudien ka social media telno social media de gek de shagak go bagati tiane be ka destroy bran wona ne me shane ne de lat bode gwa tana le kan do ruwa gwi ti chalat gwa mi shititin ko ku ishar wi du ki team memory method be gwi ko na me de wan kalena chene itela gwi ke video ni tijak dong di na mo di bladi ko chalat my friend kuju gwa the lat ki jitin ka gwa the gwi jitin na kan na the to kuju time chicken na ngo ko bin bana mo be ken lat akona jogno ko rek a chi chiengre dan chan chiengre rek ure gu chiengre dan betung wana kan be ga yar de kula gwano kemite du kus go be yibil wakati dialete thank you ka yene ite jen bakel video baro tin share with video me ko aje share kala de janat ara murwaj ken nyeka malaria ka culture nuore chuk atame chukone pel ni ken man tin didu ala mana gan bo chikroi ka gad ken
di ran guj e busy ka nyin ka gat ke busy ka pone ken ngi ke gat ku apone ne re duelu irun bi gado pel ka mijia la ma roje yene gat ku ala sam pare ni ci ko roy pel ka gat ken kuji men let gade ko kuji men ngi garo da ka jere pone de aja no ci ka 18 years ci ka 17 years 15 years ci ko pon ken e kam uses what da wo use ka ba wujeng ro charo involve kitijak guje ka mene phonography ne guje ka chi ngai charo da muy ka samani te ngai ka je ka tijak irun bo pel ka mijak managan roje ka gat roje ka managan ti chieng reng ne na je ne to ke tibi ni to ko nguni batene ka time ka gat ko gat ka future mi sibu roi ka big mijak bi kana chap ko te mi big ngiej wo kana chi ka ngiej so kon gat kun tine ite lok mu bako ye lok je ya mi ci kon bi roi ka gat kona gat kon bi ka chot ka duwa biya ka bati ka mi ngi ke la gat no go wo ka pati ni ko wor ika nyer didi bi gru den ta ka yerande ke ngai ni gwada wuka tina ka ngai ni men ngar ke ngai ni lode ka kan gat kono ata wuka rar tong mi ka kan ngabro den to ka kan maska drug ni to ka kan drug addicted ni like akan te yan ka to ka pegru ni ken chika rek chika na uyik chika lela o bal ka jirek tin won my friend en gwa mi chutan jele ke culture ka yene je ngodo ngani je culture da ne me cha gor katin ne me gor ka jetin to to bi ka jillo ka bi jigam so please chana gad kon yech kata dan biken ko bible chana jogi ngine gad ko mu wudi chebe parwech karwai pele mu kan shi kon kan yija tel ngish mi bikana ulin ka didien bane ke ngi ngor ka kwya lam no mela gada gwi ni siang ka pon lam ni jange je yongo ka yene tela video no kunu jak atiyen bang please chi fiction mo gwa ka ya janya long duno lade ne ye choma me ko society chi kon luang ni ja ku kon destroy ni ja yene cha kwen be careful with your marriage tit kwendu you may say kwendu I don't know how far you will go tiede kun rek chana dek cho ken ka chana dek onene de lat culture ka de war imi shur rek ibi men lede ka widu ibi chu lat ka widu la chi roj ramenong ji shebile please gan mare nya mare kon chu wi dan dek achang cha dang no won a cha dek ka mai ka cha dek ke bot ko kon te chu kon te ka situation menang na kon ka fobati ko tele fobati mungut fobati jen ku kon le lade tam so please ko kujimo de la roch lo de te kene ideal ten ci video me gi kwaje share ana sorry ko charo ja long ka dang cha time ni di chana but gor ni je lad ni ye loida o we dan ci ko real je ka ku kon destroy ni je nyog yene itila mishi video mishi nen ke dum you more mi jeng cha expose lam ni ha on no ne be stop di ko cho be spread out bi gon ko bi caption ka wo che bogo ke
ka platform ni to kon o kon lo ko ru dan ta me re social media ga lo ko ru ko do me ni kon mi chi rek to kan ga la gur ni je bere da long ke be do long which is chagwa mi che to kara mo chi gwan je ni jo hon lam ni a lo ni je ko dong de overcome di ke de stop di akana ne je ga long so yen nyer chiaga po ni kun woja ka kan dial kan tur ni kun ti jiak tin chiran ka le anyogra ma nged mone ite ga un ma nged ichi jide expose my friend chu wuchu ngad ken jin wudo mo chu nyama chu ngad me kan yen ko ne kan yen to gwa kal nge yero ka social media chu ngad re ka tete na me a matter of death and life so go kuji mo ane banet je kamal ka changa dam thank you anyi mandun mar sanya dol simon